Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please don't forget to like, subscribe, click the notification channel for more updates. Thank you. One of Lukompo fan also raised a complaint about Prophet Titus, saying that Prophet Titus is a scam. Or the reason why I read Prophet Titus is scam, or the way Prophet Titus addressing the issue ka gona goba public figure ka gona. Or o tshepa gore Prophet Titus e ka ba e le o mongwe wa baruti goba baprofeta bang ba di-scam ba ile gore ka mo South Africa re na le bona ka bontši mo e le gore humana motho a diang a huma 10 years, then from there motho tšhelete e tsamaye a se re feletše kae because of bo-scam ba bona. Okay guys, now I have nothing to say on that. Can you please find the attached video, like, comment, click the notification button for more update. Thank you. Lendrogeng at least le mkwelo gore ke reng lendrogeng le mfeletsebe ke bua gape ke re dilo tše Prophet Titus a yeriago a di kgonege o ka se ntšhe mahlapa maroga ka gare ga kereke goba o e re o porofeta batho live le gona gane ke moya mohuta mang ba no bereka go social media bana o no moya o se o bereka jwale ka bluetooth re a connecta le tla etša batho mara go santse le pheleng le tseba gore wa tsare keng ebile a ke go bolela tšintšhwa tse a ke go tša ke balabala le tlo go tša lempekile ke moka le ntlhoetše le fela ke la mafelo le ke poster video le gore ke bolela ka motho mara e le Prophet Titus yena a se selo tšeo diriago o phele o tseba gore a o re selo o re ya metlai o phala le ke bana ba bapala go polo mo ba go phadile bile ba zama re bona nto ba iriago o ene a wa gana hlompho a e gona mo go ene mogolo wake no fetoga man zama go bolela le batho ga botse zama go ria dilo tša nnete man